To do it like Pozdrav svima ljudi, Vesako, danas ćemo snimati Minecraft modovano preživljavanje Sky Factory 2. Ko što vidite, ja sam već napravio svijet, sad moram čekat samo da mi se kreituje ili boduje. Ne znam kako vi to kažete, uglavnom. Klipove nisam izbacivo odavno, šteta. Pošto škola, prosjek mi 4,3, a meni tata kaže kupit mobitel ako prođeš petakom, pa kupi mobitel, dobit ćemo facecam, a zato se mora učit. Pet. Evo ga. Malo sačekat. Čak sam podesio malo mikrofon da se bolje čujem. Slušalce stavio. I sad čekat svijet da mi se... Stvari, evo ga, čuo sam nekakav Sparkles, evo ga! Stvorili smo se. Wow, kako lijep doček. Jesi ti to već Sparklesa? Wow. Evo ga, mi moramo početi od ovoga drveta malog. Znači nije malo. Ja sam morao početi. Wow, kličasto je on kopa. Ali to je malo crno. Ako to bug, ne želim ga iskorištavat. Jer svakog sranja mogu dogoditi. Ko što vidite, dobili smo rep. Ups, da izabre crafting table, craftat. Dobro, nema još ovih sparklesa. Ja ovako. Treba će mi još... Sad najteži dio, postaviti te slabove. Hop. Hop, hop. Imam jedan sapling. Nice, jedan pada jedan. Da napraviti odmah da dobijemo na silkworm, ako je to moguće kako. Čekaj da se ovako upravim. Krok. Apple. Možeš se ovako dobivati ovi... Evo ga, silkworm. Ima kako... Ok, sad da ima razlike između velikih i malih. Ok. Znači imamo silkworma. On će da davati... On će nam inficira drvo i davat će nam neke stvarčice. Odmah početka o silkworm našli. Što je dobro. I sada skupljat ću što više drveta. I način drveta je čutnjika pošto kada kažete morate klika shift. Dođe do toga. Vidite, stvaraju se ovo ko sa njime. Sad kako ću staviti first person. Neću ovako da mogu biti. I stvaraju se efekti koji se dobivaju iz bone meala. Ajde. I crve. Ajde. Mi smo 9. Uđem ovako krukom. Pa ću sve ovo.
Možda dobijem još crvića. Nadam se. A ja zaboravi kad držite shift. Ništa se ne dobije. Evo ovako, taman lijepo. Mene naše zanimaju ovo gore. Šta je ovo gore? Ovo je nekakvi oblaci do koji ćemo morati doći. Prepostavljam. I sada šta mi treba jest 2 drveta. Ovako moramo napraviti prvo ovo. Samo jedno, da ne trošim baš drvo. Ups. Ovako, vam se ide ovako. Yes, barrel. Sada treba staviti sapling. Znači, još jedan valjda treba sapling. Dotle ćemo mi plesati kod drveta. To će potrebati. Mislim, moglo bi potrebati. Evo ga sad još jedan. Samo da ostajem blizu ovoga drveta, pošto mi stradam da se ne uvalim u drvo. Evo vidite. Malo sam skočio dole, Koliko ja znam, ako napravimo... zapravim. Odjednom. Ako napravimo sjekiru, trebalo bi ovo odjednom moći drvo pasti. Probati. Neće. Ne bi se gledam. Sada sa krukom. Znači imati sreće s crvićima. Hoćete možda vidjeti prvi put u života nekad traži crviće. Nešto. Ovo sad... Sada neće moći pošto ima samo jedan ovaj sepak. Majće plesati pa što bude. Kako izgleda ovako držim? Kako sladak. I naš novo snimam sad u sve pošto je bolji internet. Kako su dalje? Evo, dovoljno sam u dalje. Pošto je bolji internet sada u sebi. Pa se odlučio snimati u sebi. Evo što se vidi da najde robiliti. Yes, odmah sapling. 2 saplinga, nice. Najviše kruka, nice. Ne znam što je bilo palo. Ovdje je palo dole ovo ide. Ovako. Humo, ja se već prvi put pašću dvojiti. A ovako, a zapravo se treba shift držati. Dobijete nešto.
A nije mislio se. Evo ovako. I sad moram sačekati da se kompostira. Pa da bi imao još jedan dart. A dotle s ovim drvetom ćemo napraviti sve slabove. Čekaj, koliko može. Au. Sad ću pod ovih slabova proširiti to više otak dok se ovo kompostira. Evo sad ću ga skompostirati. A šućemo ga prema vamo. Hoće. Ovako. Jedan, dva. Ovako, svak po 4. Ajde. Aha, evo moj dirt. Evo tu ću malo posaditi. I svijećemo, pošto nam treba svijeća. Da mi plesak od ovog drveta, da što brže naraste. Naraslo ovo ispred drvo. Ajde ovako, pošto... Ajde Bog ću zaraz drvo. Ne znam bilo da zarazi. Da ga zarazim. Pa da iduće. Ajde zarazit ću ga. Sad se to zarazi drvo. Nešto ono uplesati. Ba sam ovako moram okrenuti prema drvetu. Pripodištimo se. Evo. Zaklikat. Pošto mi je samo još slabo, proširit ću malo u stranu. Ajde još jedan put. Ajde još jedan put. Eto ga. Meni se strada da ne pređe ni na ovo drvo. Znači, onda ode ovako brže. Evo. Već smo dobili. Daj silikon. Da se naše, da pije silikon. Brom. Da ugati kako dobro sjeći. Znači, ovo će se pri kraju piti. Na početku bilo strada sve ne zarazi, jer ako sve zarazi, gotovo. Gotovo. Krajic. Znači, ako sačuvati jedan sapling, jedan ću baciti, jedan sačuvati, pošto ovo ono nakupici. I ostalo nam je slabova dovršavati dekoraciju. Sad mi je slab light level ovdje. Bar da imam ovako više prostora za hodati. Ako nema više prostora, gotovi smo. Znači smo gotovi, ali opet ćemo moći baš ono hodat. Budemo sledati. E sada, ne znam ja kakav je kraj ove igrice, šta će se dogoditi na kraju. Ali stvarno ne znam. Čekaj, ovo je koliko? 100% zaražen, se moramo sačekati ove da zarazi. 1, 2, 3.
Ovako. Da. Imamo ovdje još ovoga. Ima još ovako nešto malo slabova, ali... Ovo će biti sad. Ovo će biti dobro. Nice. Evo ga, sad imam dovoljno prostora. Sve mogu, mislim, ovo ok, sad treba da... Znaš, ako past koji zaraže. Crvić izletio bio čak. Ok. Evo. Ništa ovdje sada. Ajde. Ja se ne bi smijala. Neću ovako plesti ovdje. Dok se ovo... Ajde što se... Nešto mislim, koliko vam ovih 8, jel? Imam plan. Barem mislim da imam. Wow. Can sleeping bag. Krivo ušao. Ovdje. Blok. Ne. Da je nešto bilo. Wow. Ajde, svega sleeping bag. Znači 4 vune. The sleeping bag, let's sleep. Ok, to je korisno. Ako se ovo zarazi... Ups, krivi klik. Dok se to zarazi morat ćemo... Ovo. Evo ga. Vamo ovako. Ne spajaju se. Jes već pripaj spajaju, pa onda bi bilo. Spočekaj. Znači, evo imamo 2, a meni treba još jedan. Evo ga, 4. Možda i bude taman za kompost. Treba drvo. Ovdje imam sjekiru. Wow. Ovako. Nešto sam mi sapling baš pošla. 8 saplinga. Ok, ovo drvo skoro čita, sad kad ćemo bude čitavo, ovo ćemo posjeći. Ili me treba ostatak. Gdje ovo? Samo ovi tu krajevi tu. Još čitavi. Znači treba još jedan. Samo jedan da ostane. Joj, sad bi ovaj jedan... A sad mora se. Već ima više drva i tako.
Sad mi je glavno da dobijem više drva. Jer bez drva nemam šta raditi. Evo sad će drvo. Dobro što ovako plešeš kraj drveta pa brže raste nego da čekaš Bog da čitav dan izraste. Au. Evo je apple. Od silkworm da mi izleti. Kako bi se obradovao da mi silkworm izleti. Ovo dodim da se ovim ništa. Ne veze. Da mi se posjeći. Evo ga. Sad svečka se kompostira, mi ćemo lijepo oderati. Mislim se da može čak dobiti silkworm. Jer ako se ne dobije neću razjoš. Silkworm. Spasio si mi život. Ne. Upravo. Evo će sada imat ćemo treće drvo. Ja volim sada da bude na ono ogromno stablo i da tu stavim silkworm. Onda bi bilo ekstra. A napravit ću navodim vam na dirt. Sad se čak i naučio kako se stavljali. Tako, nemam puno drva, ali ćemo i dobiti. Sada šta možemo iduće napraviti? Možemo više ovo kompostirati. Da dobijemo još više drva. A ne možemo i da moramo još nešto. Kamen nam treba. Kako kamen dobijemo? Stani. Dobro, to sam. Stone. Ja se tako pisao. C-O-P-L-E Cobblestone. Eto. Sečka. Minuta. Skinem ove naočale. Jer si slušalce. Boljuši. Sada kako ćemo mi da dobijemo ovih drva? Cobblestone. Kako bi ga mi trebali dobiti? Šta je ovo? Stone. A s hammerom. Ja, sad se sjećam. Ovako, sad kako se to zove na engleski, sito. Ovako, ajde, budem na cobblestone. Ovako, cobblestone. Ovako, onda je bilo ono. Idem za ovo sito.
Odakle meni minecart? Piću ovo bog, imam lančeve, sve živimo. Sada meni samo čuje dakle meni kako da dobijem minecart. Dakle mi željezo, pa nema gore valjda željezo. Ako ima da možda gore otiđem, ko zna. Dečka, mod options. Ništa. A prvo pogledajte achievement. Ja to... Ja to se radi. To se radio. Craft s i sjeve. Šta je to? To te pitam. Znači... More se ovako stika, ali ovo kak spravi. Okej. Sad znamo, sačka. Možda gledam. Okej. Znači, treba nam ove dvije. Ovo dvije za sito. Ovako. 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 I evo ga, sito. Barem da se ovako, da je to sito. Sada napravili smo sito. Collect craft cobblestone from the small stones. From the... Sjoj, sad sjeti. Ovdje moramo staviti... Kad završimo zemlju. Tačka, ja nisam napravila. Evo sada pojesat po kraju ovih. Sada sam skonto. To sve ima smisla. Znači kad ono drugo drvo radi jedno. Dačka, a vidjet ću može li on jesti ovako. Vidimo tamo drugo drvo. Šta ovo jedan? Znaš što je bila prošla jedinca? Ko zna nek mi kaže. Pošto ovo je prvi put igram ovu igricu. Točno je ovaj mod. Back. Znači, evo imamo 3, još imam, evo ovako 4. Ovo će biti dobro, dobra 100%. Evo ga, znači sve mi dobivamo iz achievementa. Svako treba mi dirt. A dirt se dobijemo ovako i stavi se na sito. I to sito baci stone. I tako. I to ga stone napravi cobblestone, logično. Tu 2 silk worma, nice. Sada. Ovako. Posjeći drva. Evo ovdje jednoga. I odmah ću napraviti ok, kad to napravimo, znači collect rain, a kako ćemo rain skupiti? To je malo teže. Craft cobblestone from the small stones that rope.
Chaos, ok, uglavnom nekako sve ima smisla. Mislim, baš nema odnosno smisla. Ali, barem sad razumijem kako se mnogi stvari kraftaju. Ja prije nisam znala nikako kako se ništa krafta. Ja sam već pripadam nije što ispalo. Ne! Šta sada? Ok, šta sada? Investirala, jes. Aha, ovako. Evo ga, dobijem. Stone. Grassy. Ok, ima ovako stone. Još to može ovako četiti. Dobijem cobblestone, jes. Napravili smo cobblestone. How to do it like Pa mi je sljedećim epizodama ovo cool mod peka.